Na FAP-ovoj šasiji 6x6, evo možete da vidite demo snimak Nora B39. Znači, malo podsjeća što se kaže na Passers, ovako s prednje strane, jer smo navikli na Passers da ima ovakvu šasiju i ovakvu kabinu. Naravno, Nora B39 u prirodnoj veličini, top 152 ili 155 mm. Pa, osnovna razlika je što je ovo sve nekako manje u odnosu na Noru B52. Ko što rekao, na šasiji je FAP-ovoj 6x6. Onako, prvi mah podsjeća na Passarsa, ovako s prednje strane, samo što ima mnogo veliki top. Evo ovdje možete da vidite mesto za municiju. Naravno, ovdje nije ništa automatizovano, nije ništa kao što je na Nori B52. Ovo je neka, da kažemo, light verzija. Evo možete da vidite sve podatke zvanične koje su dali za Noru B39. Znači maksimalni domet 18 km, težina vozila nekih 21 tonu, brzina paljbe 6 po minutu. Tako da, nije to loše. Za neku možda pomoćnu varijantu nije loša ni ova Nora B39. Svakako Vojska Srbije već ima dosta veliki broj Nora B52, tako da ova Nora B39 je samo još neka dodatna varijanta. Eto ljudi, toliko o Nori B39.